Kasi nga ni mo? 9? Pila edad? 9? 9 gihapon? Asa yung mama? Asa yung mama? Hi, welcome to my vlog. Tiwisil! Darateo naglaag te. Da. Lagi. Kisay nga ni mo day? Ha? Nganong sayo ka naglaag? 9? 9. Kisay nga ni mo? 9? Pila edad? 9. 9? 9 gihapon? Asa yung mama? Asa yung mama? Sayo lagi ka naglaag, day? Nganong sayo ka naglaag? Say hi, hi. Hi, welcome to my vlog. Hi guys, meet the 9. Si Special 9 na hello. How are you? Huh? How are you? I'm fine. Wow, smile, smile, smile. Very good. Nganong sayo ka naglag lang? Ha? Nganong sayo ka naglag? 9 gyapon? Guys, si 9. Although ako kailan kung sa itinon nga pero silingan may gaga pag yun yan eh. Na. You can see her smile nga. Anong sayo ka naglaag lang? Ha? Anong sayo ka naglaag? Asa imong mama? Asa imong mama? Actually guys, kung magpa-picture gini siya, focus gini siya, mag-smile gini siya. Hi. Ingani ra ni sila dili ni nato sila ka level og kanang panghuna-huna pero deserve nila nga irespeto, no? Unsay ingani mo? Unsay ingan? Unsay ingan ni Inday? Unsay ingan? Unsay nga nimo? Unsay nga? Oo, sige, unsay nga? Wah. Ha? Taga-asa gani ka lang? Oh. Smile, smile. Smile dun siya nga lagi nimo. 9. 9 oh, si 9. Ano yung edad po 9 po. Mo ni si Special 9. Oh. Pero actually yung edad ni is 13 years old.
kung dili man sa ingon nga dato, pero kung naa lang jud siguro na pa-eskwela ni siya. Kay di ba kung masama inganin nila na aman gi eskwelahan, no? No? Sayos ka buntagon, no? Naglaag. Ismail. Naligo ka? Ing naman mamaligo. Ha? Okay. Dagan na si Inday, 13 years old na. Actually guys, he's always smiling. Na kung magtagbo may kanang kuan. Magtagbo may kay magakos tas smile. Ngani sila kakuan. Very special na kanang basta deserve nila ma-respeto pod. Tower pod sila. Day uli na day. Kaya mas may pangita na kang mama. Sayo pa Bye-bye na, bye-bye. Bye. Anak pod. Bye-bye na. Sige na, balik ra po na. Sige na, uli na mama. Tawag ka mama to. To. Kau na kay mo sakay motor, dali. Kay mamahaw pod. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Ikaw.